I pozdrav svima, evo nas ponovo u novoj epizodi Beast Farma. Znači, kao što vidite, malo sam upgradio svoj hive, to jest ovdje uradim mali review o videu mog hive-a, što sam uspio raditi i ostalo. Tako da, to ćemo na brzaka prijeći po resursima i po ostalom. Prvo da krenemo sa najnovijim stvari koji ćemo upravo sada da uradimo. Craft item digital. Tako je, craftao sam digital. Sve sam na farmu odriješio, quest i ostalo, to jest dragove i samo digital. Ovo je trenutno moj hive. Full gifted, basic bomber, bamboo cool, looker stubber, bubble, bako, frosty, shocked, diamond, 4 music, ninja, 19 gruntova, 1 pazi, 8 puzzbola. Od eventa BRB, Gami, Papi i Vicius. I danas ćemo da ne mijenjamo našeg dragog druga Papija. I bam! Yes. Digital. Diamond egg. Not bad. Eto je to, dobio sam digital. Koliko opet. Odmah da egiptamo. Šta ću dobiti? Konverta malo, 38. Sada je da dobijem viability, ali bože moj. Evo ovako, to je trenutno moj hive. Znači, ništa u njemu neću mijenjati. Znači, giftao sam sve pčele od posljednjeg klipa. To je oko 12 pčela, ja mislim da sam giftao. Bez korišćenja start treata, znači iskoristio sam samo jedan. Ja sad imam, po resursima, 60-40 keta, 5000 gumdropova, stingera 1300, 31 mikro, honeysuckles, swirlings, field acid, smooth, loaded, beans, black, glitter, glue, oil, enzyme, tropical, purple potion, 40 magica, 1 festiju, 4 star 3, 32.000 ovih, 2 ove, 30.000 ovih, 5.000 blueberrya. Što se tiče ovih, ovako je ostalo, bukvalno se ništa nije promijenilo. Znači, kakav je moj farm? Znači, farma sam bez digital AFK 550 milijardi na makru, od 550 do 600 na VIP serveru, tako da sad ćemo vidjeti digital kako će to ići. Evo, sada potrošimo 7 milijardi na možda neki amulet. Znači, imam trenutno ovakav. Možemo da krenemo. Ništa. Skočak star safe. Flaše. Pop shower. Samo mi fali blue pollen. Ovako je top. Pop star safe, ne. Pop scorching. Pop shower. Također sranje. Scorching. Pop star scorching. I ništa. Znači, sam to mi ovo nade. Dobro, bože moj. Nije to nešto puno. Sad ćemo pokušati rollat na digital ove moje blueberrye. By the way, plan mi je sada da krenem polako skupljanje resursa za bismos. Možda neki, možda da craftam tide popper, vjerovatno da mi poveća farm i da dobijem novi amulet. Pošto mi je trenutno amulet, rećemo tako najslabija karika, zato što je 3,5 od 5. I dosta sam potrošio na amulet u fazonu oko 50 trilijona. I ništa nisam dobio za tih 50 trilijona, tako da nadam se da će ovo biti bolje. Mislim, za 30 dana, u zadnjem klipu
snimim prije oko 30 dana, nešto malo manje, 25 možda. Znači, stvarno sam se dobro upgrade'io i ovaj account je stvarno malo poprimio, ono, full 19 i malo, eto, vidi se koja je 19-ka. Ovo digitalno želidom današnji traf, a to je bio ability. Sad skupljam blueberry pa ću craftat ekstrakte, pošto sam čitao high gifto, sad prilike je 121 blueberry sam giftao 10 pčela, tako da to je odlično, bukvalno za 20.000. Pjedra mount. Ako je šiša, ovdje giftat ove gore. Mislim, mutacije dosta. Nekad kasnije ću dati mutaciju, sad mi se ne da, iskreno. Sad samo stat na makro, atak. Da već promijeniti odmah čim ovim atak. Da me sereš druže, da dobijem atak na dijantovno. Ja ne ovdje vjerujem. Edo. Hoćeš li se, evo ga, znači ja može, znači idealno bi bilo convertrate, ali evo ga, convertrate. I, znači, sad samo još jednom pokušat ću reknom digital nešto ako ne uspije. Tak, ne želim samo da bude crveno, ne mogu da gledamo otkrivano. Evo ovako može. I ništa naroda, hvala što ste bili na ovom klipu, uživajte.